Habakuki sura yake ya kwanza na ya pili. Kitabu ya Habakuki. Inasema hivi: mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya munara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, landike jozi, ukalifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kusoma kama maji. Amen. Uko na kitabu gani shanga? Esome. Verse yake ni ile ya pili na ya tatu. Matendo ya Mitume 13:2-3. Nao walipokuwa wakitumikia Bwana na kufunga. Nao walipokuwa wakitumikia Bwana na kufanya nini? Okay, twende. Roho Mtakatifu akasema. Roho Mtakatifu akasema, muniwekee Barnaba na Saulo kwa kazi ile ambayo niliwaitia. Muniwekee Barnaba na Paulo kwa kazi ile ambayo niliwaitia. Amen. Kama hata nafasi ya kukaa tusome vitabu ya mingi. Pengine naona mnaanza choka. Salimia wazee, mwambie faida zinazokaa katika maombi. Msalimie vizuri, sema faida zinazokaa katika maombi. Ni jana tumeanza somo, na sababu kubwa ya hii somo ili kuonesha ya kwamba kwanza hatuombe kwa sababu tuko wahitaji. Ambia wazee hatuombage juu ya mahitaji. Tukasema ya kwamba maombi ni mazungumzo ya Mungu na watu yake. Ni kusema tatu na mahitaji tunaweza lamukia tu juu tukuye ongea na Mungu. Na nilianza sema ya kwamba kuna wengine yenye normalema yezi kuleta mpresence ya Mungu, kusema njoo na kuya tafuta. Ingelikuwa kusema ndoa, njoo watu wanatafuta, wapagani wanaolewa mchana na usiku. Ambia wazee kama niko hapa haiko tu juu ya mahitaji. Mwambie ninapenda niwatoshe mwa zile dimasio za kusogelea Mungu juu kuna mahitaji, au juu mwanaume alikupiga mnyumba, unasogelea Mungu juu Mungu ni baba yako. Na mtu kusogelea baba yake haiko tu wakati uko na hitaji, unaweza kuya na mnaongea na Mungu kama baba. Sasa tunataka kila mkretien ajue ya kwamba kama tunaomba haiko tu tuko na mahitaji, lakini tunaomba kwa sababu maombi ni maongezi yetu na baba. Na kuna verite fulani zenye tulienda kukuambia, tukasema ya kwamba kuishi ya kiroho yako inalingana na maombi yako. Ukikuta batu mingi benye banakufa mulimwengu ya roho, priere inakuwaka ya kidogo mu maisha yao. Kupumua ya maisha ya kiroho ni maombi. Ambia voisin, sema ni maombi. Ndio maana chrétien, mtu mwenye aliokoka hawezi msukuma aombe, lakini anajuaka kupumua yangu ni maombi. Tukakupa yengine verite, tukasema ya kwamba Mungu hata jibi yako sauti yako wazi kama haijui kwa siri. Ni kusema inabidi Mungu akujue kwa siri. Baada ya kukujua kwa siri, utakapomuita wazi atakusikia, kwa sababu anaanza kujua watu kwa siri. Niko naeleweka? Daudi ni mchunga kondoo mu macho ya watu, lakini mu macho ya Mungu Daudi ni nani? Ni mfano. Ukimwona utamkuta unasema
nilikutana na Mulisha, lakini Mungu akimuona anasema nilikutana na mfalme. Salimia voisin, mwambie Mungu anakujua tofauti na wanadamu. Sasa lazima ule Mungu kwa siri akujue. Baada ya kukujua kwa siri, wakati utajipresente mbele yake wazi, atajua ya kwamba huyu namjua kwa siri. Uliza voisin, Mungu anakujua kwa siri? Tuko na watu mingi banajipresente na bajuliwe kwa siri. Priere yenyewe unakuya omba hapa, normalement ianzi yake hapa, unakuwa kulisha iandaa kwanza kwa siri. Uliambia Mungu, Mungu ninaenda mpresence yako, hiki na hiki, hiki na hiki. Sasa utafika hapa unaomba na Mungu anasema kwa siri uliniita, na kwa kujibu ndakujibu kwa wazi. Tukasema ingine verite ya kwamba ile yenye uko leo ni matokeo ya maombi yako yenye uliomba jana. Ambia vazuri kisha uko leo ni maombi yako ya jana, mwambie umueleweshe. Sasa muulize neno ya pili, unafurahia ile maisha yenye uko amo? Sasa kama uifurahie, ni kusema umiltiplie tena via priere. Kama ile maisha haikusatisfy, toka mwa ile maombi yenye uliomba jana, uanje omba ya leo. Sio tukasema ya kwamba yenye utaishi kesho ndio maombi yenye uko naomba leo. Ni kusema yenye tutaishi kesho, leo ndio yenye tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hivi Mungu akusaidie ujue ile kitu ya kwamba yenye uliomba jana na ndio yenye unaishi leo. Ninaeleweka? Yengine yenye tuelewe, nikasema ni parmi ma verite, ujue ya kwamba priere habaifundishake mtu. Mungu yeye peke ndio mwenyewe anatufunza maombi, lakini sie kwa si hatuwezi fundishana kuomba. Hapana. Wewe peke chenye unakosa ndio kinakusukumaka ufae nini? Ndio kinakusukumaka ufae nini? Ukikosa bunga munyumba, utenda kwenye mwanaume na wakwambia rulo ya sabio mulume. Wewe peke umeona karasi na unashona. Ninaenda ambia babake watoto habana cha kukula huko. Wanabona bali kufundisha. Si wewe peke kuona tu chenye kwa mnasema ninaambia babake na nani na watoto. Ndio maana niliwaambia nasema ya kwamba Mungu akusaidie sana ujue ya kwamba somo zenye zilitafutika mu Biblia, kama wanafunzi waliomba somo, Mungu waliambia Mungu bafundishe kuomba. Ni kusema Mungu ndio mwenyewe anajua kitu tunaweza orienter prière, juste tukaomba, unaweza omba boda boda, kumbe Mungu anaona bezwe ni nani ni parcelle. Sasa Mungu anasema kuliko nimupe boda boda, au mwe nimupe nini? Nimupe pa. Utakuwa na mongolelea mu boda boda na shatokea mnini? Sio kama niko nieleweka. Sasa tulianza ongea juu ya faida za maombi. Tulisema ya kwamba faida ya kwanza ya maombi ni kutembea katika uwepo ya Mungu. Nikuambie, mapepo siwezi kuogopa julisha jenga manyumba. Mapepo haziwezi kuogopa junavala veste. Mapepo haziwezi kuogopa junavala kardasha. Mapepo haziwezi kuogopa junavala meshe. Lakini mapepo zitakuogopa, zinaogopaka Mungu mwenyiko mwe. Niko nieleweka? Ambia vazote Mungu mwenyiko mwe ndio banaogopaka. Mena wetu banaweza kukula sa viazi gisi banakula wengine ambo tulishakula shangazi yake na tutakula tena naye tutamkula monyama, na wetu banaweza kukula ukakosa Mungu. Niko naelewa? Ni kusema faida ya kwanza yenye tuko nayo ni kutembea uwepo ya Mungu. Mapepo zikituona hazituonake sie, lakini zinaonaka Mungu. Ndio maana maombi yangu asubuhi ya leo, ile upako ya kimungu itembee na wewe fasi yote. Eske batu wenye wanahitaji Mungu niko hapa, ninasema upako ya kimungu itembee pamoja na wewe fasi ngapi yote. Ninakuambia ukitembea na ile uwepo, mademo zitasalimu wa mbele yako. Vile vyenye mnaogopaka ukitembea na Mungu utaviogopesha. Vile vyenye unaogopaka ukitembea na Mungu vitakuogopa. Sema inawezekana. Mulozi hata kuweka kukusa wewe mwenyewe na Mungu. Hapa.
Mungu sana tukamata nasemaka tuikale muyeye na yeye aikale wapi? Ne kusema sie tunatembeaka na tuko ndani yake naye niko yulu. Sasa mlozi mwenye ananyota watu anakutaka kuliko kukunyota, anakutanana hivi na Mungu. Na ule njoo mwenye tunabatakia kila itwapo leo. Ile ni faida ya kwanza, na njoo tunatembeaka kwenye wengine wanakufiaka. Hatuwezi kufia pale. Hatuwezi kufia pale shu kusema mbu wewe njoo mbale. Lakini kwa sababu uwepo ya Mungu iko pamoja na wewe. Pointi ya pili, faida yenye tuko nayo ndani ya maombi. Maombi inatupa macho ya maono na mafunuo. Macho ya nini? Na nini? Na mafunuo. Au kwa lugha nyingine, maombi itakufikisha mwatua ya kuona maono. Baada ya kuona maono, na pia utafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate vizuri. Tumesoma katika Biblia, kwenye tumesoma maandiko matakatifu inasema Yeremia anatokelea mshama ya basakrifikateur. Ni kusema Yeremia anatokea mshama ya makuhani. Na kama batu waliona Yeremia anasaliwa, wakasema makuhani anaongezeka, kuambia vwa zote bongo. Mungu ya Mungu yeye aone Yeremia ama kuhani, lakini anaona Yeremia ama nabii wa mataifa. Ndio maana anakuya na mfunulia, anasema Yeremia, ulipokuwa hauya ingia mtumbu ya mamako nilifanya ile haitokane na mtu mwenye aombake. Donge Mungu hawezi jifunua kwako kama huna roho ya maombi. Ni kusema mwa ile kuishi ya Yeremia, Mungu anamtokea anasema, kabla hauya ingia mtumbu ya mamako nilifanya, nilikujua. Ambia waze, Mungu anakujua. Lakini sasa kinachoua watoto ya Mungu au ulimwengu ya Kikristo ni kwa sababu hawana macho ya ufunuo na hawana macho ya maono. Ile ndio inaua watu. Lakini muintercessor, every muombaji, Mungu anaendaka analeta maono. Wakati unaona maono, ubie Mungu anakufunulia kama uko nani. Lakini leo kenye kinatuua mulimwengu ya Kikristo, wewe unatembeaka selogishi watu wanakujua. Kama mboya wetu hatukupata kitu, ero na mie sitafaka ni. Asibile ndio mnasemaka. Wanasema ama vya siromoche anda echa wajamii ero naye akesha biani. Angalia wakume na kushoto, mwambie wote bongo. Mwambie bie sema wote bongo. Ile kishuko nasema bongo, kama ulitokea mshama ya mateso, binasimamisha identite yako yenye Mungu anakujua ndani. Ukisema amene kuanzia saa hii, ile identite Bwana isimamishe kwa maisha yako. Inawezekana ulitokea mshama ya poligami, lakini ninakuambia wewe utakuwa poligami. Sema inawezekana. Kishi watu wanakujua, haiko vile njoo huko. Na usitembee kishi watu wanakujua. Tembea kishi Mungu anakujua. Na ukitaka utembee kishi Mungu anakujua, jua ya kwamba mumaombi njoo mwenye Mungu anarevela kabatu kama huko nani. Hii haiko ya kusema ambapo nilibatiziwa au bila, haiko vile. Ni kuingia mu intercession. Sasa unaingia mu maombi, unaambia Baba, nifunulie niko nani, nioneshe niko nani. Kisha natokea kwako, anakuambia kabla haujaingia mtumbu ya mama yako nilifanya nini, na nilikutakasa kuwa nabii wa nini, wa mataifa. Ni kusema bengine kama banakungoya mubukuhani, lakini mimi nilikutakasa kuwa nabii ya nini. Na kama Yeremia hana Mungu,
ataingia mobetu yenye hakuitwa mwanasema mwetu tuko bakuhani, acha nifanye vya bukuhani betenda mushinda jua haiko njoo benye Mungu alimwambia. Niko nielewe. Wakati ninaongea juu ya ufunuo au juu ya maono, haiko tusu mulimwengu ya kiroho. No, meme mulimwengu ya kazi. Mungu anaweza kufunulia nasema hii ni kazi yenyewe utafanya na unaresi. Uliza vaze, Mungu njoo alikuongoza mwele yako. Ubiembele ulianza uliza Mungu. Uliza vaze, suna muuliza mzuri, mnaogopanaka. Atani mweusi samie muulize. Unasema ile kazi yenyu kwa ulianza uliza Mungu au ulionaka njoo yenyu unajisikia. Na kule njoo kwenye watu mingi munagonga mapoto. Uko muimbaji ujamutakia kuwa mhubiri. Sina baambia. Na mimi najisikia. Na mimi najisikia. Hivi haiko vya kujisikia. Hivi ni vya kutakaswa. Ambia wazo sema ni vya kutakaswa. Donge unatakaswa kwa hii. Na kile kenye ulitakaswa hamo, alama za Mungu zinakushindikizaka na watu wanasema ni kweli. Aliitwa kuwa mtumishi. Sina kuambia. Niliwaambia siku nyingine mumakazi zenye ziko ngufu njoo ya mtumishi yenye tokwa. Hii kazi ya mtumishi kama ukikuwa na roho ya saa ya liyai utabomola watu na utamaliza kanisa unailani. Jumu kanisa amo benye unafundishaka njoo wenye wanakotongaka. Sina baambia. Donge baneza simama na wanafanya chikao cha kukuchafua kuliko kuleta mbubo. Okay, muhubiri tumupelekee maseo. Wanazunguruka tu hivi. Nasema olunzoro. Ukangata wasakulo kwe. Omuntu akawanza mole premi. Emekero yini okovuno. Bakabu asebebe ha. Na njobe nyuko na ubiri. Na bana apie ba enemi benye biko nje. Sasa kama unelero nasema mtaniona. Mie sina upako ya Yesu. Mie sina upako ya Stefano. Upako yenye niko nayo ni ya Elisha. Roma dobo zinabakula. Utajimaliza kama abakristo mchesomo na unaachilia madobo na zinabakula. Ibu unajikuta numebakia wewe peke. Niko naelewa. Sasa inabidi kila mtoto wa Mungu uhakikishe uko muombaji. Na ndani ya maombi utaona maono. Ndani ya maombi Mungu atakufunulia. Na mafunuo Mungu akiona mbele yako kuko hatari. Kama mtu amekuya kwako iko na kuya na himikati. Niliwaambia kuko mwanamke moya mu Biblia alijitarisha ni mwanamke wa Yeroboamu, wamekuwa na probleme watebo turondibuo Mungu. Basha kosa solution kwenye wanaenda kwa miungu hapo. Kisha wanasema chenye tufanye tutayarishe himikati. Tutayarishe mandazi. Tutayarishe na asali. Tuende kwa mshakulu haia. Tuende tumuambie. Atuambie habari za mtoto. Alishafungana kwa macho tutenda na tushajibadilisha. Lakini Mungu wa mafunuo. Mungu wa nini? Wa mafunuo. Anatokea kwenye mchakulu mwenyewe anatena macho anakuja na mbombeli ati ye bibi yake Yeroboamu anataka fika hapa. Na ule bibi yake na Yeroboamu alishatayarisha hii mikati. Iko na hendase. Iko na asali. Ajambo wanakuja kupa hiyo na roho uongee. Ati nero sata fika. Unamwambia uti karibu bibi yake na Yeroboamu. Mshakulu mwenyewe afungana kwa macho. Sikia. Kana muke kanakuya katevendazi. Kanakuya na tumikati. Kanakuya na asali. Lakini roho ya mafunuo ilikuwa imeshuka juu ya Ahiya. Na ile roho ninaomba ishuke juu ya kila mtoto wa Mungu mali hapa. Eske wenye wanapenda ile roho viko hapa. Kama wangekupa fobie Mungu akualisha ongea na we. Hii upako ninaiachilia kuwakomersa. Kama mtu angelikuya na roho ya chuma ulete ya kubeba kese yote ukuwe na muona na yafika. Eske watu ya imani niko hapa. Nasema pokea ile roho ya mafunuo. Ukisema amene
usianzie hapa. Kama mbele yako kuna mchawi, uanze muona naye afika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akikuya na anasema ninaenda mubitia bitia, Mungu anakuambia ule anakuya kubitia bitia, usemupe vitu sana kuya, unamwambia utomote mashali tambora tena kwa hevi. Hai tu tukasomana yehe mote mashali tabu. Ninakuambia commerce haiko cha somo. Ambia kwa zote commerce haiko cha somo. Moche somo njoo tunapokea kaburi. Me huku nje ni kwa nguvu. Moto kubeba karito kukichwa ni kwa nini? Ile haiko maombi ya Mungu. Na mimi yako. Na mosako koche treo na mapanda. Hapana. Ambia wazee mkanisa njoo mnakuwa kabia bure. Lakini huku nje ukiona mtu amekuwa na karito sengi, ukamuuliza gisi alipata ashafanya. Tunakuya mumayele ngaya yungeta mukanganya. Tunakuta tukana sabana unakuta mtu ananja kuzoea yako. Mama basi lino kapitale sekali. Huko hakuna mwenyewe anapatia kapitali. Tuwaya sabulo kwa mtsanga unamwambia ruya tu kobe tu kwa ndani kwa malendele. Okay ukale tabio ya na ruwa sunga kapitale kwa bole bila ya mumefuko ya watu. Huko hakuna mwenyeko, ambia wazi utuko hakuna mwenyeko nako. Na wale wenye biko nayo leo wale hetafutaka habata kuambia mbonero mie sokulu wangu huku ni badogo wenyabo sokulu baba bajama kuta. Ubiabo bababo mekuanzia kwanza sie wenye tuko huko. Anja uliza vwa zote babako njoo nani? Muulize. Kisha utaona kama utajua jina. Sina kuambia wengine akitaja jina ya babako utajua ke iko na milango hapa kugaleri. Donge ule bale muacha mwana. Ambia ule jina babako. Voilà. Na inaisha. Voilà. Jo, tusikwenda kwa mkanisa, unaniona utijunisha vala bokolio, ero niko na lala. Ni bokolio tu. Lakini wakati ingine ujue ya kwamba inaomba we peke unatumika jupate kitu. Niko naeleweka? Roho ya mafunuo haitufanyake usifanyie ufunuo kazi. Donge ufunuo wanaifanyiziaka kazi. Ukaikala inaweza bakia uko na ufunuo lakini haitafanyaka kitu. Niko naeleweka? Ni kusema kitu ya kwanza yenye roho ya ufunuo inafanya mu maisha ya mtoto wa Mungu, inakuoneshaka gisi Mungu anakujua. Niko naeleweka? Donge roho ya ufunuo hayo haiwezi kupresent tu uko mulisha wa mangombe na uko mkomersa. Donge roho ya mafunuo hayo inakujua gisi huko. Josa inakuoneshaka gisi Mungu anakujua. Kisha unaifanyizia kazi. Niko naeleweka? Donge tunaweza sema kwa mfano roho ya mafunuo inaweza kuambia uko intercessor. Or intercession ni mtu mwenye yeye habebake vyake zaidi sana, anabebaka vya watu. Wewe unakuta uchambuko mwa intercessor unajianza kako Mungu hii miaka yote. Ndaolewa siku gani? Hii miaka yote baba. Hata Mungu hawezi funulia batumisha kubanionesha mwanaume. Acha nikwambie. Ile haiko intercession. Ile uko na intercession yako. Lakini intercessor ni mtu mwenye anaweza kamata iner ya prayer iko naomba Baba, kumbuka watu wako, kumbuka taifa lako, kote kwenye liko, kwenye wanaelekea, waende wafanikiwe, kwenye watapiga hodi, wafu. Ule njo mu intercessor. Bila kwenye ndapiga hodi, nifunguliwe Baba. Intercessor anabebaka mizigo ya wengine watu. Kisha yake Mungu anajokipe nayo. Njoo wewe uko kwa najikuterea kwa maombi. Niko intercessor. Nani alikuita kwa ile kazi? Kama roho njoo alikuweka kwa ile kazi, anajua ya kwamba intercessor inaomba intercede juu ya wengine watu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo maana mnakuta watu mingi wenyewe tunakuwa nao wanalea sana. Ukimwangalia unasema huyu haiko intercessor. Nguvu ya intercession kumbe nyie wote humu anabatia wapi? Naye yeye peke unaona naye yeye peke hajiwezi. Yeye peke afanye. Hajiwezi. Tukimaliza humu wewe intercessor unaweza fuata mtu nyuma neno moja.
unakata Mary. Leo unakata. Ule haiko intercessor. Sasa utaambia Mkristo unakata na unamwambia kewe ndio unamuona. Donc ba Kristo gisi biko huko. Hapo wanajua kesi hatuwezi kuwa na problem. Mimi waambie na sisi tuko nazo, tunafika mbele ya Mungu na unalia na Mungu akipenda na kunyamaza unajifariji tu bona mbele wa baba. Na vinaisha tu hivi. Lakini sikia, ile pia ile roho ya mafunuo itakupatia yenyewe wanaita macho. Ambia kwanza sema macho. Mtu iko na macho 3. Niko naeleweka? Niseme macho ngapi? Macho ya kwanza ni ile macho yenye tunaweza kuwa mkanisa, we kazi yako ni kuangalia vya watu. Mama taimba. Ashauza tena sipere. Ashauza chiato. Ashauza. Paka unapanda ngazi, unafuatilia na maproje za mtu. Ashajenga tena. Ashajenga nafasi fulani. Njoo unaanza jisemesha. Kwa batrahi watu kwa bana mona huru. Huyu uliaende aone bayatima. Iko na jenga na bayatima na bikwa. Ambia vaze haiko bote njoo waliitiwa kuhudumia bayatima. Sina waambia. Bana kuambia watu wote walikuwa wanashonea bayatima, bajana. Hapana. Dorukase tu. Na njoo mwenye anafaka nini? Anawashonea lakini wengine batayere walikuwa kali. Wewe unaweza kuwa batayere. Kila mtu iko na kenye Mungu alimuumbia. Sasa ukitaka huyu mwenye iko nafanya maexploit kwake, ameshenga klotire karibu ute yengine nzia panda, so unaanza mkanisa bali watu hawakuwa na huruma. Ninasikia hapa pastor wetu wambo ne balokatere na babezi hapa kuma nyumba. Acha vile unataka sema ndio unasikilia mtumishi wa Mungu huruma. Mtumishi wa Mungu hawamsikilia yake huruma. Mtumishi wa Mungu, Mungu mwenyewe alimuita kukazi. Ndio anajua ka destiny yake. Wewe hauna cha kunisikilia huruma ya nini? Wewe utanisikilia huruma nini? Mwenyewe aliniita na njoo anajua chenye ndakula, njoo anajua chenye ndavala, njoo anajua kwenye ninaweza kuwa leo. Na najua kwenye ndakuwa kesho. Njoo nakuta mtu anajifanyia huruma. Ambia kwa zote ile njoo macho ya kwanza. Ile macho ya kwanza njoo unaona kuhenia na bakuchina inaona wenyewe habana kitu na wenyewe biko na nini? Paka mtu anakuya kuona na anaingia moyo. Hivi vikiti rudi biuzaka. Na najua kitu libiuzaka ondiruka ondiruna bitengenezaka. Rudi biuzaka ngapi? Anapenda jue kama libiuzaka ngapi. Na siku nyingine akikutusha bishanjati. Hiyo yenyewe ilikuwa panavyo nichi ushabishanje. Ulivipeleka wapi kwe? Ile njoo macho ya kwanza. Ambia vaze ile macho naomba inakukufako. Mwambie pia sema ile macho inaomba inakukufa hako. Kwa sababu ile macho mingi inababeba mumatama na inababeba mukukua desi. Tunaomba limoya aye tu yashaendelee. Wewe njoo Mungu. Wewe tunaendelesha watu. Huyu asha kwa sababu mwenyewe anakuwa yulu. Njoo Mungu ule. Anaweza kuwa chama mweusi na mwingine anakuwa mwekunda. Menye wote anawaita mbanini? Si muko watu. Unataka tano mwekunda na mweusi. Muko banini? Salimia kwa zemu mwambie wewe. Macho ya pili ni ile macho sasa ya ufahamu. Ambia kwa zemu macho ya ufahamu. Ile macho ya ufahamu Shetani anaweza kutumia tu mpumbafu moja hapa. Na nakuja tu na kuchamba tu kwa hii. Wewe kama hauna ufahamu, kama hauna ile macho ya ufahamu, utakamata tu. Na yote ukasaba nayo. Mwaka tokereni ya ulamomba. Unakamata chile. Lakini macho ya ufahamu hayo itakuonesha nasema, angalia kinywa haishichonge. Angalia masikio haifai nini? Angalia huko kwa miguu ngapi? Hebu inakuwa kwa miguu ngapi? Kisha macho wangu namkwambia nyamaza, ule ni mpumbavu. Na utafanya Davida kusema mbale kutaya ama embwa yenye naacha mnatanganyikiwa kule kumanyuti. Tamio mulu memwa kama ni ahola mombo. Njoo unaanza vita. Njoo wale kutama embwa na unakuta mtu anasema ya woserene mbwa. Mtu ninakuambia
ile njoo na baua mlikosa macho ya nini? Saba atakuambia mbuko embu wamabia kwa maulwana masikio yako mara moja yajichonga. Uliza wazee masikio yako yajichonga mara moja, ile meno itakuwa na bobongolia mifupa yenyewe natoka veteri. Omba Mungu akupe macho ya nini? Nina kuambia tukikuwa na ile macho hakuna chenye tena kitatushinda. Hata mtu akiye kusembera chesoma ati mutemukaso chesomo ni cha batu. Chesomo ni cha mtu yeye peke mro. Chele aweze chesembera mtu juu haiko wewe njoo Mungu biko na thermometre ya watu wenye biko na Mungu. Hapa. Hata mtu akiye kuvengera na kuambia ati hao yaokoka kwa namwambia wewe njoo Yesu kuna wewe. Wewe njoo naokoka. Yesu njoo anajua degree ya watu wenye waliokoka. Njoo kama mtu anakufika kwa nakuambia ati ngabyanga langarasoro wataokoka. Unamwambia na wapi wanzari okoa kwe. Unamuuliza na ushakacha okoa. Na kusema yako njoo yenyewe si yaokoka, lakini najua omwe ya Yesu nilishakutanana na Yesu. Hivi kama na ushaanza okoka na okoa na kweli yako si yaokoka kwa. Ile kusudi upate ni macho ya nini? Ya ufahamu. Mtu anakuita mpagani, unajua kisi kwa Mkristo. Utagombana? Mhubiri anafika pale na wahubiri naona katika ulimwengu ya roho nyobo ushiseme wote wa Mungu. Ndio manzo wa murutu, ndio utu wa Mungu. Mungu anakuwa kama roho ya mtu. Na Biblia inasema roho ya Mungu anashuhudia na roho za nani? Anashuhudia na roho yako bila na roho za watu. Kwanza wewe njoo unajijua kile ulifanya nini? Uliokoka. Hata mtu akute mmoja anasema tu ulimpagani. Usanane shonzo resu rombo mtu kama Mungu jeli kale mwanzo eri. Mungu anikari omo mtema. Sababu hii njoo hekalu yake. Na tena kama hizi manyeli nazitia mkichwa haiko kusema mbonisha sahau Mungu, hapana. Mimi zinaweza nisahaulisha Mungu, hapana. Lakini Mungu iko hamo na zile manyele tu. Ile kesho naona ni kwa utukufu wa nani? Juu Biblia inajua kisi bikira anajipambaka au bibi anajipambaka, na sie tuko bibi harusi ya Kristo. Hatuwezi jiacha ovyo ovyo. Kisha nakatala kunawa juu ya Kristo. Ambia kwa zote hapa si atuhubiriki vya vile. Unasikia mtu ati ndama Mungu ashanifunulia ati ndafanya jene ya 7 jours na si anawaka. Hapa tutakufukuza, tutajua huko na mwingine Mungu. Mungu mwenye alituokoa ni Mungu mwenye anapendana tuko safi. Unaikala karibu na mwenzako anasikia harufu kabie na anasema kumbe tena nikaliake karibu wake. Unaikalia karibu na mtu veheho. Mtoto alishakoyola na mekoyo na nini na vikamasi vyote. Nilifika kwenye watu au mpaka vile vilikuwa kusie mumia keto murongo. Ambia wazote bishaisha, mwambie bia mogeuki. Sema tino bilishaisha. Vile havikuwake tena. Sie na njoo tunalamukaka. Migulu ni kwa potopoto. Asubuhi unalamuka kondre bifunja shukutia mama ya magharibi inalomaka. Sasa uko oblige uende lala na unao. Vile kwa murongo. Bilishaisha. Sasa tukikuona huku mvile unaweza kulamukia mbato bapata hapa na unao. Na ubrose na ne mademo. Sina waambia ni mademo. Demo njoo yenyewe napenda naka uchafu. Lakini Mungu wetu anapenda usafi. Salimia wa 10 na kushoto mwambie Mungu wetu anapenda usafi. Mwambie pia acha kuniangalia. Unaambia tu voice. Sema voice. Mungu anapenda usafi. Bila tu wa chiro na nini? Bila wa Kristo wenyewe banalamukia kwa chesomo, bajambo ni banabii na amehota iko mumacho. Utatabiri nini ameota niko mumacho? Wewe mwenyewe unaogopa na mai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nifuate vizuri. Macho ya tatu. Macho ya ngapi? Bangapi wanaijua? Bangapi wanaijua? Okay. Tusome kitabu. Mwimayo mulondo tukabweramu, tukia tukasome bende tukaendelea na safari. Tunasoma Wafalme wa pili 6. Nafikiri ni 6 na mstari wake tuanzie kwanza wa 15. Hebu tuko kitabu atasoma. Wafalme wa pili sura ngapi? Sema ndashuka huko. Manyiko na kitabu asome.
Nabidi kwa 15. Wafalme wa pili 6:15. Inasema hivi. Hata asubuhi mapema mapema. Twende. Wakati mtumishi wa yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje. Wakati mtumishi wa yule mtu wa Mungu alipolamuka na kwenda wapi? Nje. Twende. Kumbe jeshi la watu na farasi na magari yamezunguka mji ule. Kumbe majeshi na farasi na watu wa mingi balisha zunguruka kule. Twende mama. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu. Nini? Ole wetu. Nani? Bwana wangu. Iyo tuamaweola. Ambia vwa zote, ile ndio macho ya kwanza ya. Donge ile yenye anasema ati ole wetu bwana wangu tuamaweola. Twende. Tutafanya nini? Tutafanya kwa kuona majeshi na watu watiyo Mungu. Rero tuona wengi ruamo. Tutafanya ni shuka na mashahidi. Akajibu, usiogope. Akamwambia nini? Usiogope. Ni kusema mwenyiko na macho ya tatu haogopaki. Na asubuhi ya leo ninakuombea ile macho ya tatu. Ninasema ninakuombea ile macho ya tatu. Kwenye wengine wataogopa, wewe utafanya nini? Akamwambia usiogope. Twende na mashahidi. Akamwambia usiogope. Maana walio pamoja nasi. Maana walio pamoja na nani? Nasi. Twende. Ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Asubuhi ya leo ninaachilia wengi watembee na wewe partout. Ninasema partire ya leo Mungu akuchunge fasi yote. Kote kwenye walikuwa na kuchunga, jua ipike. Bwana akuwekeye walinzi. Eske watu wenye wanahitaji walinzi liko wapo? Nimekuja nikutangazia ya kwamba utalindwa msoko, utalindwa na kunyumba. Kuko patu wenye liko na kutafuta jua kutendea mabaya, lakini ile amene yako igeuke protection. Ukisimama ile upako itembee na wewe fasi yote. Sema ulinzi. Sema ulinzi. Baba, achilie ulinzi kwa maisha yako. Kote kwenye walikuwa na ngoya wakumalize, hautamalizika. Ambia waza, sema hawataniweza. Mwambie pia, sema hawataniweza. Ninakuambia hawatakuweza. Biblia inasema wenye biko pamoja na sie ni wa mingi kuliko wenye biko pamoja nao. Ile amene yako iweke ulinzi kwa watoto yako. Ile amene yako iweke ulinzi kule mukasi. Ile amene yako iweke ulinzi kushama yako. Ile amene yako iweke ulinzi kwa watoto yako. Iweke ulinzi kushaya. Sema Baba, nifanyie kile. Macho ya tatu. Soma ni kwa wanaenda recession. Arudi kaanza. Soma pale chini. Tusikie Kenya anasema. Elisha akaomba akasema. Elisha akaomba akafanya nini? Akafanya nini? Ambia rudilia pale kumwanza, Elisha akaomba akasema. Ile kuomba njoo yenye niko natafuta. Salimia wazee, mwambie maombi. Mwambie pia, sema maombi wazee. Ninakuambia maombi haishindwake kukitu. Maombi iko na uwezo ya kukuonesha unaanza ona gisi wengine hawaonaki. Bwana Yesu asifiwe. Sikia kenye kilitokea. Aliomba akasema nini? Bwana ninakusihi. Bwana ninafanya nini? Ninakusihi.
umufungue macho yake ufungule macho ya huyu mtu. Afanye nini? Aone. Afanye nini? Apate kuona. Apate kuona. Apende sio. Tusikie kanyeke litokee. Bwana akafungua macho ya yule mtumishi. Haleluya. Naye akaona, na tazama, ule mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto yalizunguka Elisha pande zote. Akafungula macho. Bana ile macho yako. Sema Baba, niko na besho ya macho ya tatu yenye itaona tofauti na ya wengine watu. Wakati wengine wanaona kukufa, mie nione uzima. Wakati wengine wanaona umasikini, mie nione utajiri. Wakati wengine wanaona kutokujenga, mie nione kujenga. Wakati wengine wanaona kutokuolewa, mie nione kuolewa. Wakati wengine wanaona umasikini, mie nione utajiri. Ninasimama kama nabii kwenye hii madhabahu, ile macho yako ya tatu ifungulane. Ukisema amene, kuanzia hii wakati ninasema macho ya tatu Bwana ifungue. Ukipandisha amene, ifungulikane musoko. Ukiogesha amene, ifungulikane mufwaye. Ukiogesha amene, mubiashara ifungulikane. Ile kisu tuko na kuya kumadhabahu, utoke macho ya tatu inafungulana. Weske pato ya imani liko hapa. Hii kisu na sele, hii neno linasema macho yako ya tatu ianze fungulana. Niko naona kadiri unatoka kwenye hii madhabahu, unatoka na macho ya tatu. Macho ya tatu taona walozi. Macho ya tatu taona wanafiki. Macho ya tatu utaona watesi. Macho ya tatu aksida yenye ingele kupata utaiona na yatokea. Macho ya tatu utapambana na magonjwa na yafika. Macho ya tatu utaona shahidi ya maisha yako. Sema inawezekana. Ninakuambia mumacho ya tatu tunaona hatari na hii Afrika. Mumacho ya tatu tunaona kifo na hii yatokea.